Chamgei chamanikab Jehova. Kakoit betut age kora nebo kinetkei lesson ni ak asome ale ochop age tugul asikobit kinetkei kibagenge. Atache akwek tugul eng oldo tugul ole omi okaskei ako kotomo ketestai ameche aborwo kiboitinik chaochop Jehova asikobit koibwech ng'oliot nebo rani. Kwane ang'ololi kekurna Evelyn Terus ko atache kiboitiot nerubei asikobit komwawechkei akomwa kebeberta neibei. Kasan achame akatak chamanikab Jehova eng kainetab Jeiso ole chamgei. Mi koboto eng kebeberta nebo Jumatatu ko kainenyu Koram Ng'etich. Ng'olole ng'alek chebo sabonda nebo koikeny. Ng'alekab sabondab koikeny. Kongoi. Arube eng betut nebo kwoeng kasi kwane Koram Nyalilei. Kanetishenyo nebo kwoeng kasi komwoe kolen kayanet ak siget nelel otokotin akwek tugul. Kosomok kasi amitei kobotok kainekyu ko Stephen Aramaru. Kinetikei ng'oliot nemwoe kolen yekeeshe konde metut nebo sobondo ngodoiwek Jehova koberurok. Kongoi amu ang yotok anendet ko Lilian arube eng betutab kwang'wan kasi anan ko akesu eng wikit ko keng'olole ng'oliotab kakikchinet otokotin tugul. Kongoi, otokotin tugul ko ngoldo tugul ole imi icheng kalamit, cheng Bible asikobit mi kurgotik chemakimuch kesoman eng betutab rani ko sisir asisoman eng baadaye. Ko lesson nebo rani nekinetigei ko barakunyi komwoe kolen konda metutab sobet. Ko kotom ketestai ko ongeza Kamuktaindet Jehova nesobe koikeny. Kitinye kongoi rani kokeny kokakimukutkei asikobit kinetkei ng'oliondeng'ung. Kakikurin Jehova nenyo asikobit itebi kobotech ak kikonech kakuyet ne inegei. Inyitei tamirmirieng'ung Jehova nenyo. Inyendet konda metutab sobet. Inyendet lapkeiyenyo. Inyendet neiborwech oret. Ako Jehova nenyo yekinetigei akobo wering'ung rani. Kesomin asikobit kekuye ak kenai ng'oliondoni. Akot icheket chekase kobun korondoni Jehova nenyo kesomin asikobit inyit tamirmiriet icheket. Inyi lapkeiyeng'ung. Ikochi kakuyet ne inegei. Tebi kobotech yekitou nguni akoi kekesu amu kisoin ak kilosun eng kainetab Jeiso netindenyo. Amen. Kongoi mising kamwa barakut nebo lesson nemwoe kolen konda metutab sobet ko kitabut nekisomani kora tekemi kitabutab Johana ko kurgotik chemache kesoman koibwech kanetik chemi yu tugul ko kimi kitabutab Johana 1:4, Johana 10:10, Johana 1:12 akoi 13, Johana 6:61 akoi 68 ak kaitoshek 13:23 akoi 33 ak neib kobo let ko Mathayo 4:1 akoi 4. Ng'oliotab metit anan kurget nekitweleni eng betutab rani ko kitabutab Johana 14:6 mwoe noto kouni kole mwoe kole kolenji Jeiso a oret ak iman ak sobondo manyonjin chi kwanda ama eng ane. Kakoborwech eng yotok mwoe Jeiso kole a oret ak iman ak sobondo manyonjin chi kwanda ama eng ane. Kobor eng yotok kole Jeiso ko katuyet nekinyo asikobit kotuyech achek ak Jehova. Yekingobit kokibit separation, ki eng tai kokimite katuyet kituitos Jehova ak Adam kong'alaldos. Ko kiunoto tilyandit nekikararan mising lakini kingokakobit beshet ko kinyo Jeiso asikobit koek nekituitos chito ak Jehova. Kobor eng yotok kora kole eng kitabutab Johana ko kingetebe Jeiso kelechi ng'onye ko kimwa ine kole ami. Kobor kole ami. Eng yotok eng kitabut nekisoman kora eng wikit konye kole kimwa kole kingotomo akot kobit konyo Abraham ko kiami.
Kobor eng yoto kele bo koigeny inendet. Kimwa eng kitabut kole eng kitabutab Komong'u 3:14 ko ngasoman eng yoto komwoe reflectan eng yoto kou kitabutab Johana komwoe kole yami anan ami eng kainet nekuregei ami. Ko kiibor eng yoto kora kole mi kibagenge ak Jehova amu kimwochi Jehova Musa kolechi ami. Ngesoman eng yoto komwoe eng yoto akilenji koitet 13 kole komwoe kouni kole akilenji Musa kamuktaindet yait ole mi lagokab Israel ak alenji kakoyokwo kamuktaindet nebo kwanishekwok anyonjok. Ngot kotebena kole kikure ne kainenyi alenjini ne bichoto. Akilenji kamuktaindet Musa anendet ne ami. So kokakomwa Jeiso kora eng yuto eng kitabutab Johana kole ami kainenyi ko ami. Kokakoclaimen kainet nekiboisie Jehova kole ami. Amu kakotebe Musa kakiro kolechi ami. Kobor eng yuto kole ami. Ko ami ko oret. Ami ko imanda. Ami ko sobet. Noto ko makatiat nebo sobon. Mestowot nemie ketitab sabibuk ako inendet ko lapkeiyetab ng'onyuni. Lesson nebo rani kebendi kinetigei akobo kaweketab tuguchu. Nenga kikakoborgei boisionik tugul chekibo Jehova chebo Jeiso kobor kole kimi kobo taunet akot kotom keyai ng'ony. Eng betusiek chekibo tai ko eng tuguk tugul chekikiyai ko kikiyai eng inendet. So komwa kole oret inendet komami kiy age tugul nekikiyai nekimukomi kwae inendet. Kinetigei ng'alechu koek kipkel eng achek tugul makiketchi anan makiketchi kit nekibit eng biik chekibit musmuset kole ng'oni. Asimabit kemusmus kole anan keeshe inendet kele makingen. Asikobit kenai kele kimi ine kobo taunet amu kingomwa inendet kole kiami akot eng betusiek chekitom kobit Abraham. Ketebe kelechi akot inye eng kenyisiek chetomo iit akot kenyisiek 50. Komukto ano kele kimi eng betusiek chekibo Abraham. Ko yekakinetkei ak ni sikobit ng'olyondoni kenai akobo ami ko sikenai kele yekakenai akichek komatkemeken mistake ako kinet biik alak eng sobenyo akenai akibarta akobo Jeiso asikobit mabit tiyet kokeny. Ko eng yoto kaketar introduction kebendi Jumapili nemwoe kole kimi sobondo eng inendet. Kimi sobondo eng inendet ko iboru eng yoto eng kitabutab Johana 1 nekingen chitugul. Johana 1:1 komwoe eng yoto kole eng taunet ko kimi ng'olyot ak kimi ng'olyot ak kamuktaindet. Ak ng'olyot ko ki kamuktaindet. Ko kakobor eng yoto kole ng'olyot ko Jeiso. Kabor kole kimi kamuktaindet kobo taunet. Kibendoti kibagenge. Iboru kibagenge nekitinyegei Jeiso. Iboru tilyandit nekitinyegei Jeiso ak kwandanyi kotomo kobit taunet, kotomo kobit yautiet age tugul nekakiyai eng ng'ony. Iboru nito kole Jeiso ne ng'olyot kobo koigeny. Existing outside the time. Kimi kotomo akot keyai ng'ony tugul. So ko kingeyai ng'ony koboru kole ki participate Jeiso akine eng yaetab ng'ony. Kale ng'olyot ko ki Jeiso, ko ki Jehova. Koboru tilyandit netinyegei ng'olyot noto Jeiso ak Jehova kwandanyi. Kimite tuwai kibagenge. Jeiso ko yoindet. Jeiso ko kiboto kapsomok chekiyae ng'ony. Iborwech Johana kole Jeiso ko werit neitabanat ako Jehova inendet. Kimi sobondo eng inendet ako sobondo ko ki lapkeiyetab biik inendet nekikon sobet eng taunetab yaetab ng'ony. Ak tuguk tugul ko inendet neibu sarunet, neibu sobet. Ako inendet kora nekinyo asikobit
nyokwal ng'ony tugul eng sobenyi nekinyokomeny kimurtoiyot asikobit kosor biik tugul. Au kiboru kingesoman eng wikit konye kikamwa kole ako yekiuto akonopchigei biikchuk ko eng Johana 1:29 1:29 ngesoman eng yotok. Kaitet 29 komwae kole eng betut nebo oeng koker Johana Jesu konyonchin akole okero arwet nebo Jehova neibe tengektab ing'ony. Komwa Johana eng yotok kole okero arwetab kechir neibe tengekwokik. Ibwatwech Johana ketokchi konyekcha keker Jeiso. Kale okero. Kokekimit ng'olyot okero. Keker tugul kenyal ak keker Jeiso komi kimurtoiyot. Kale okero arwetab kechir neibe tengekto. Ko notok kobwatwech betusiek chekibo Musa kingokartat erenet. Ko ki age tugul nekiyoni koker nekasus erenet ak koker kokisobe. Koboru nitok koborwech acheket kole ngeker Jeiso ak ketiegei Jeiso ko ki kiptengekinik konyoiwech gat. Ak koborwech notok kole kinyokomeny kimurtoiyot Jeiso asikobit kosorwech achek tugul. Kingikartat inendet ko kiib tengekwokik tugul chekibo biik tugul. Moib tengekto nebo chito agenge. Ameche ibwat inyegei ibwat akobo kokoitoenyi bo gei. Kingomeny kimurtoiyot ameche inyeimi nguno iker Jeiso. Iib kabwatutikuk ak iker Jeiso ile kimechin inyegei, metiker kouo kamechi biik tugul. Kimechi biik tugul lakini kameche konyonchin inyegei ng'olyondoni inai ile kimechin Jeiso. Ko yekakomechin Jeiso isich katiaget. Kikisich achek tugul katiaget. Kou yekikenyoru katiaget achek tugul ko sikeipchi keib ng'olyotab Jehova anan katiaget nebo imanda sikobit kemwaita akobo tilyanditab Jeiso nebo chitugul nekinyokotiach chitugul. Konyonjine chamyetab Jeiso. Kemeng'isie kotugul komeche ketinye kongoi kenai kele kikealech eng olyet nekibo kwong'ut. Kikialech eng korotikab Jeiso, makialenech silingishek, makialenech fedhaishek chebeku, makialenech olyet ne rahisi, lakini olyet nekikialenech ko kikialenech korotikab Jeiso. Komeche kenai eng yotok kele kikialenech olyet nebo barak mising. Eng Johana kaitet amune kimeche kenai kele kiamune sikonyo Jeiso ng'onyuni. Ko ngesoman eng kitabutab Johana 3:16 kongen chitugul kurganatak nemwoe kolen amu kicham Kamuktaindet ng'ony mising kot koyok werinyi ne inegei asimabet age tugul neiyoni inendet asikonyor sobondab koigeny. Kobor kele kicham Jehova mising at koyok koro kole ae nee. Kicham Jehova ng'ony mising komelen kicham ng'onyut, kicham chito, kichamin, kichama. Ko kingoyok Jeiso nyokomeny kimurtoiyot ko asikobit kenyoru katuyet ne inegei asikosorwech. Ko kiiro kole ae nee. Kingokakoro kole kakobut chito, kakele bwo eng ing'ony. Koro kole kito noe asikobit atur tilyandit nekimi eng ane ak biikchuk ko ayok werinyu ne inegei Jeiso nyokomeny kimurtoiyot asikobit kobit katuyet ne inegei. Ko ngisoman kora eng kitabutab Johana 6:40 komwoe kole amu ni maketab Aba ale chi age tugul nekere werit akoyan inendet konyoru sobondab koigeny ak ang'eti inendet eng betutab let. So ngokailewen iwe Jeiso ak iyan inendet inyoru sobondab koigeny. Kesoman kora eng kitabutab Johana 3:14 akoi 15 komwoe notok kouni kole ak kou ye king'artat Musa erenet eng kong'atet
kikortoti kounoto weritab chi matiny sikonyor sobondab koikeny eng inendet age tugul neiyoni. Komwae kora kounoto koboru akobo nyonunetab Jeiso kiamune sikonyo. Ko biikcho kakekas tugul akobo inendet ne ami, ne sobondo, ne lapkeiyet, ne oret, ne ketitab sabibuk, ne ngenyonji inendet komutech achek tugul kotuyech ak kwandanyo. Kale ngab biriren tengekwokikchok netya, ko yenyo Jeiso sobondanyo kotuyech ak Jeiso ak kenyoiwech achek tugul. Ne neitinye eng sobondang'ung ikebwat akobo Jeiso. Kaangomwa Johana kole ogero arwetab kechir. Ko ne neikere? Tos ikere ko Kristo nekinyokomechin? Ko kakibochit yotok atoche ngot komi mwalimuiyot age tugul netinye ng'olyo eng yotok ko anan ko tebut. Ko ngomami ketesetai atoche mwalimuiyot nerubei. Kongoi Eva. Amache kewekchigei kit agenge cheking'olole logoiwek chebo sobondab koikeny. Eng kitabutab Ng'ang'utiet 12 kong'ete koitet 7 akotestai komwawech akobo luget nekitoigei kipsengwet. Amache kikuye kele kitoundogei ano lugoni. Kitoi luget yekingokakoyai Jehova eng ng'ony ak kipsengwetishek. Ako kiboiboi kotiendos kecheikab Kamuktoindet komuti tugul ng'echeretab laitornatet kolosu akolen tilil tilil Jehova koikeny ak koikeny. Kitestai kipsengwetishek eng boiboiyet ak chametabgei komami tisya anan ko siring'ut. Akoi tun kong'et agenge kosokorgei akotiyo kong'at Jehova kokamoyo koker kole amache aet kot kokergeit ak Jehova. Ko kinya kobit lugonotok kasoptos yaet komugul ak malaikaishek ak ng'unyushek chemaibutyi tengek amu lilindo nebo chomyetab kwanda newendi eng lapkeiyet kolujin tugul chetinye sobondo chekiyai Kamuktoindet. Ako tiendos tugul komami kiy age tugul akoi tun kobwat Nikolaja kergei ak takurkuronikab ng'ony cheimuti asista ko ngowendi komatinye ng'al ako ngotun manda agenge eng lainda nekikichopchi kou karit nguno newendi kong'yalabat sipit kochang'a sipitishek ibisir konait iwendi ibikwer inatut nekikichop atye ichortegei iwe chepngesut imildegei wendi karit nemildotegei kunotok akoi kobar biik chemi orit. Kimanda kecheyatab Adam yekingotoigei kosokorgei setan eng kipsengwet komandae lainwechu kakichop chebo chomyet nekiistol ilosu Jehova betusiek tugul eng tugul. Kole setan netai imuchi isopchigei kityongon mat lasima kotakebeb keut. Ngolabati lakwet kotorochi kwan kolen asai baba, lakini ngot kosokorgei chepyoset betut agenge akolech pane toroket nebitorochi kon kolaba lakwet kolen asai baba, ngomi katikati kotonon akochore eunek akowek kandiya baba kole yakikelecha kaotishe koroi tos mang'ete kipyang'it eng koyotok. Ko king'et kipyang'it kounotok kipsengwet kole imuchi isopchigei kityo akimuchi koisto ng'atutik chekinde Jehova mami haja. Ng'atutik chotok mengen akot kicham kowendi lakwet kotorochi kwan kokanab kwan kokochi tamtamu kewek, lakini betut yo kelechi mosiko koroi otisho konyikisitu nea ang'oin tugul ko kimakongen ako kimakomi kotisho kichomyetab kwanda ak lakwet nyi, lakini nyakinde kabwatutik chi korot kong'et kimaita koei koimen ng'ony koturububen emet kobit ngwonindo kosuwegei korot age tugul. Ngemine lainda nyokotile age tai yo kimoitos lainda moche achut karini amu mana chi komaemei makomi chi nelen achechapto iyo ngayosich chepyosoni nyokwo ngoteb anendet token age nenyone ko amu kakomach age tugul kosar tai akosop age tugul
kotoi luget, kotoi chorset, kotoi kasetab myat, kotoi lugosiek, koit mionwogik, koit korot age tugul nekingirani. Konyo Jeiso nyokonyorgei asikobit nyokongotwe kokeny tugunet neu nekilen ingonyo lapkeiyet, konyo lapkeiyet. Yaet nebo ing'uny nekakilelit ako nebo rani anyun kokonyo iyan sikobunjin akoek sobondab koikeny. Kou yeking'alal kole ingobit soet eng kwenutab kipsengwetisiek, ingobit kecheik, ingobit kit age tugul, kokonyo Jeiso nyokong'ololji sobonwekyok chekakobek. Kergei ak chi nekikisich kotinye ng'okit nebo cheyos. Komin ng'okisto nebo oranatak amu ng'okit nekikiyai nyekeyoe tiseinotet sikotonon ketilda ng'okisto nekatomo iu chi nebo mamit. Iwendi ngoit kenyisiek chukile koit kiaret, matin kilen ikutinde ne aja kait ng'okistab koing'wong, mami kiy neiyoe. Akoi nyekele aja okoit artet sikobit ketis sikotonon kiyotok. Konyo Jeiso konyokong'alal koek sobondab koikeny eng ichek cheiyoni. Konoto amune eng wang'atet kokikile yoker erenet nekakinde nebo sukunwet osopche chekasusa ak indaret ako kisopche biik kole asobe saa ngapi aborye kiboreke ak indaret eng oli akere olin saa ngapi, lakini kibek choto tugul. Kokanyo Jeiso kole alapkeiyet amu mesundoito nekiityi ng'ony kokakoi luget, menatet nekimenegei. Ako kit nekang'et kityo kokiyan kele sobe Jehova. Beche patrai baba nenyu amu chomo akochome akine. Kole isetani kikoseng'eng'ini kap kotoroch kokeny kitau otisiet kenya kikimwoe, lakini inyeitestai kunotok kowalak muguleldong'ung akoet chomyetab kwandang'ung amu melen kiwalak kwan, lakini ibwa lakwet nekokoepta ipkonyalulat ing olin kwo Majengo kwo ola tugul olotok keoti tuguk cheyachen. Akoi tun betut agenge kebwat kole angu kiberbera koit kole nyoiwa kat baba achomin akocham kwan kotestai tilyandit amu ngolen kokoi kiy age tugul kwan kole achicha menam kaikai imei kosir iyotisie. Tamtam koi konin achicha moche kealenen iti konyalil koepta lakwani akoi tun konai kole kakikiberber ako ng'yep kowek koyatak oret akosop sobondanyi akosop muguleldanyi akobit tilyandit. Konotok tabut neketinye akoi rani. Kalechi ne Jeiso ala maliet tabutab Johana 6:60 kolech akingokas amu kale Jeiso a oret ak iman ak sobondo kuyo kakimwa eng yo tatyo kola makatiat nechorungei eng kipsengwet nekwam chi komamei. Tatyo kole ingotwam bortanyu ak korotikchuk koe nyikomenye Jeiso kowalech ing orit sikobit kewekchigei kwanda kuye ng'u. Akole kingokakokas chechang ng'olyondonitok ngala maliet kole ngoui ng'olyondoni imuchi ng'o kokas. Konai Jeiso ngoritnyi kole ing'ung'unchin ala malietnyi ng'olyondonotok kotebe kolecho ra kenacha kokweng nitok teptono etun oker kweritab chi kotokostoi komi ole kimi atkinye. Tamirmiriet neikoitoi sobondo matile kiborto. Tamirmiriet ak sobondo ko ng'alek chomwowo ako mi alake ngokwek chemaiyoni. Late 66 kobochioto anyun kochuchuchgei chechang chebo ala malietnyi matakobendat ak inendet kolenji anyun Jeiso che 12 obendi ak okwek kowolji Petro kolenji kiptaiyandani kibendi ole mi ng'o, itinye ng'alek chebo sobondab koikeny ak ikiyan ak ingen kele ine tilil nebo Jehova. Konekabitune koimutiet ko kimong'u chechang eng Israel kole nyone Jeiso ne Mesia nekikil ak nyokobargei ak Romanik akopar ipkotinding tatyo kolumda maunotet neu nikibo Daudi akotestai. Kikebeberta agenge noto nebo maunotet ako kimi maunotet nebo oeng nemwoe kole nyone inendet nenyokonyolili asikobit koek arwetab kejin ak tun kakonyor sorunet akoyai sorunet nebo koikeny kowekas koek laitoriat nyokobaunis. Ko kikeni ichek ni amu kiakonyolilso eng Romanik kong'ep koit Jeiso kele bas kikoit toroni kong'ep koit kole acha bo bounotet nyu kobo koroni ako ing alya ngirabachin nguno
romonindet iwekyi komosin abisatiye kolen kolechin la mailit aenge ilaen kele moni wachana na hii ko expectation kamangunet nekitinye bichoto kokochi kosas akowalak muguleldo kolo ako kale Jeiso ing kotoyan sobondanyo koibu ngalek chekamwowok sobondab koikeny konoto amune sobonito bo koikeny kokale kakuyenyi ko kimnotet nebo yaet newale muguleldo koek nesobe koikeny akoek borto ak banyek yetun yeking'etye ng'etyet chesoptos koikeny akoek sobondanyun netinye amune sosobe kimi ng'uny nengabing'et karon iborye chebo betunoto mutai itou kunoto itomiririge kunoto kila bile ne kakuyetab sobon maana nebo ne sobenyu lakini ingot koek Jeiso nemi mugulelwekyok kosobe sobondanyo nemaketinye amune amaketinye ngeng'o nebo imusmus ile kakuyetab sobenyu kone yeit betut nebo ng'etyet kiwekyigei sobonda nekikitinye en Eden yekitomo kobit ngek ako kitom kobit ng'ogi amu kakoisto ng'wonindo nebo ng'ogi nebo Dios konoto amune eng kurgotik chemi yo kokateb kole kitokto ano sobondab koikeny komwa Jeiso as kole amu kicham Jehova ng'ony mising simama age tugul neiyoni inendet akosokonyor sobondab koikeny kitabutab Johana 3:16 ko 15 komwoe kole kianyo si onyoru sobon akonyoru sobonoto inendet netinye werit kotinye sobondo komwoe keny kitabutab Johana yakasomani kurget 5:24 ak 6:40 kole kiamyo sikoek ng'alek chekamwowok sobon nebo koikeny kounotok kisorwech eng kayanet amu luget nekitoige eng kipsengwet ko sorunet nebo kipkei tiegei memenei tiegei chi wachana na Mungu sapchigei kityongon tonon ko boiyot ngo chepyoset kolachi cham metiegei nin age sarugei kityongon ko koroi kipkei ni nekikekochi setani kole asute ng'echerenyu nebo tornatet kot kosir bolikab Jehova ak akergeitu ak inendet netoror mising ko kiyoto nekikere kosopchingei chitugul ko kipsopchigei ko nekikokon ng'wonet nebo sumut eng mugulelwekyok nengilen isis komoche chitugul kojiwen konam laindanyi kobit kibyang'it kobit koiyet kobit ne konyo Jeiso sinyokoek kalyet akole kero kiaibwok sobon sikobit oyan inendet nekiyokwo ak yoyan konyoru sobon nebo koikeny akowalak mugulelwekwok konyor kalyet akomung'do amu kityeme betut age tugul keetkei kotebe anyun Petro inendet amu kalechi Jeiso tos omoche oba kokwek inget ile ngap koit yekitebegei akichek kele tos omoche obe yekakowalak sobet kong'wanit yekakeusin yekakesasin akoi ile angakowalak ot eng orititab kaniset kobit oiyet ara omoche omande kolech Petro itinye ng'alekab sobon ng'o age nekebechini netinye ng'alechato bo sobon amoche aketebe akot eng koskolengung akichek anan sait age tugul neikose eng YouTube alechigei ng'o netos iwechi ole mi sobon mi ng'alekab ng'omutikab ng'ony mi science mi mokornotosiek mi ng'omnotetab emoni mi telunotet ak talbistab ng'onyoni tos konech sobondab koikeny choto mami kobate Jeiso inegei tamirmiriet nenyokomenyech kwakitach nekonech kalyet akomung'do sobonwekyok tatyo kokonech tolosiet amatiny komi mionwogik anan ko bijinwek ak kewelutik komaimi inyegei amu obendoti ak tuget neng'ololu koib baornatet kole kaieku werto nebo Jehova kaieku chepto ak kwondo nebo Jehova kainyoru sobon nebo koikeny nekikiyosyeun ak yetun kekas tuget eng Sion keng'etyi akot chekakeruye eng temburiek aketoroch inendet tos konech kalyet kakuyonito kenoe kele kikenyoru sobondab koikeny katamwa kitabutab Johana kole inendet neiyono
ko kakomangune meet komong'chi sobondo amakwendi ole mi meet. Ara katebene sirindetab lesoninyu kole ingot ko kikiyosiewech sobonito bo koigeny ing Jeiso, ko waldo ano atebenyo nebo kotugul logoiwechu myachen kelen kikemong'une meet kemong'chi sobondo, akot ngot koru borto ni nenyalulat ko ng'etiet yetun kikutiriage netai keng'etosi tugul cheketinye kamong'unoni. Ingot ko kakitinye sobondab koigeny, ko une ya kosirto chamanikyo koruiyo? Une yeiker iywei meet ko karikyi? Tos imuch kokono asop eng nyiganatet angen ale mami anege, ako ngotoru ageni tuget namwoe ing kitabutab Job kole angen ale sobe yetindenyu, ak yetun twe ang'et, yetun kuro aebit ak awalu yemach inendet koker yaetab eunekyik. Tos konech kamong'unet nitok eng kit age tugul nekibune amu kikiyosiewech sobondo nebo koigeny. Ngoek nitok kamong'unet neichichech betut age tugul keng'etye karon ak keboisie kingen kele kikiyosiewech sobondo nemoe kesugei. Tos meng chi netinye tebut anan ko kit age tugul netesei? Kameche asoman ates eng yoto eng kaitet Joanna 3:18 nemwoe kole makirwokyin chi neiyoni inendet, ako inendet nemeyoni ko kakirwokyi amu maiyan eng kainetab weritab Jehova nekikiinegei. So kokartat Musa erenet ko melen kele kiki nekiui mising eng icheket chekasus erenet konyal. Ki kityo kinyal kityo inyalakis. Lakini kikose eng yoto kele chang chekiibek amu maiyan konyal ndaret nekekartat Musa. Kou noto akot eng acheket komelen kele kiibwech ndaret asikobit kinyal anan kikonech kit age nekimuche kero. Kimuchi kebwat kele kine nekiui mising eng bichotok lagokab Israel. Konyal kityo akosopcho. Kiibek chechang uu chotok eng acheket. Kit nekimakwech eng acheket ko kesich kayanet eng Jeiso. Ko ye makitinye kayanet koitu ng'wanet nebo tengekto. Kochutech ng'wanet notok neu nikibo ndaret amu kikase kele kakosus chito ndaret ko kichute ng'wanet ako kibore nematin kimee. Ko kibistoe biik mamach koro akakosus ndaret kamune mero akiibek iman. Kou notok yekakochutech tengekto amakimuch keyan kesich kayanet eng Jeiso kenai kele inendet ko oret ak sobondo asikobit kenyor sobondo nebo koigeny kobarech tengekto nekikochutech ng'wanet nebo ndaret. Kongoi mising. Kongoi. Tokomi chi netese ng'olyo anan ko tebut? Pas atache mwalimuiyo nerubei asikobit koib kebeberta neisubi. Kongoi kanetikyok chekautou. Ameche aname yoto kang'alale Evelyn akobo sumu nekakochut borto nekakosusin erenet. Ko chito nesarun kityongon ko kerichek ak daktari. Amu sumu chemi borto chekakochut orit komami chi nesarun. Ko mi kiy neooksei amu ngorutin daktari anan ko konin kerichek ko ngimeyan inyendet daktari natak ak kerichek chekakekonin kele sarun kobarin. Yecham akase ngot ngolimbo gaa eng kasarta age kolen chito age mi chito neinemu kelek. Cham komi chito necham konemu kelek manole kimi cheplaskei anan kimiono ko kicham kobwone biik komong eng Eldoret. Korwone biik kele daktari natak ngonamin kityongon akotwa keldet ko kikotyongei keldet. Ko kikoyan biik kabisa. Mangen ale kayanet nekiyan eng mugulelwekwak. Kole ngiwe daktarianum ak ipkonemun keldet mekose king'wan. Nyisobe betunoto akibaibaitu. Kocham biik kitya biik chekipongoni lain sikenemchi kelek. Kitindoi kasi nekio daktari natak amu kikiyan inendet. Eng kebeberwek chechang komi daktari
che kikoyan biik. Angip koro kityo daktari kikosop chichoto. Kamache kesisin rani akobo kito nekure kayanet. Amu kikere kondametut nebo sobet ne Jeiso. Amune sikesir sirutik chetililen eng bukuit netilil mising eng kitabutab Johana. Kongisoman 10 ng'alalet nebo Johana nekikinekit ketoune koitinyi ko 30 ak 31. Komwoe ng'alechu kisir Johana ng'oliek cheuchu. Ale kiya Jeiso kabarunoik alak chechang eng taitab alamalaikchik chekimakisir eng bukuini. Mi tuguk chekiya Jeiso chechang chemakisir eng Bible anan eng bukuit netilil. 31 komwa kole ako kikisir chu. Amache inam ng'oliodonoto. Ako kikisir chu neiboru kele chu ko tuguk cheikere, cheisomani, chekikas. Letounegei ng'oliot nebo kayanet ko tuguk chekikisir. Tuguk chekikisir chu. Ng'oliotab Jehova nekikisir. Ng'oliotab Jehova nekikiamdoiwech. Ng'oliotab Jehova nekikekas kebendi kanisa. Anan kikekas mbaonatet neking'olole ng'alechu. Ng'oliondoni. Mami soet, mami tulondok, mami atebwet, mami nyanja. Ng'oliondoni kikisir. Koyoto yeketoune ng'oliotab Jehova. Kale ako kikisir chu. Sokolya sikobit oyan. Kikisir chu ng'oliotab Jehova. Sikobit kolya oyan. Anganyone kayanet amu siret nebo ng'oliotab Jehova nekikikas, nekikiamdoiwech. Akobo ng'o ng'alechu? Ole Jeiso Kristo ko weritab Jehova. Ak sikobit oyan ako si kobit oyan oyani otinye sabon eng kainenyi. Nekit ing kurgani kotare kakesunet nebo kanetisiet notindoi nebo kayanet ak siget nelel. Kakitoune ng'oliot kele sikobit itach logoiwek chemiachen eng muguleldong'ung ak ikasit ak iyan ile to bikyok kayan kokergei ak lakwa nebo kapchi nokotuiyo ak muren nebo kabanum kolech achamin. Ngolech achamin komele tebe lakwanatak kele kocham ne tab koteb alake ne kole ne nekecham kole kacham tokeng'ung ile ketepte ile kelaktegei ile ing'ololdoi itala ikararan. Komwa weri kai komwa ng'alek chechang komwochi lakwani kai. Kolech kayan amutin olinyo. Kongole lakwani kayan amutin olinyo anan koyan lakwani weri kolech katuiyo sinye taon. Mengen kole bunu siwa ano. Mengen kole bunu konait ngoro. Mengen kole menje chichi olimbo tulondok olimbo teso nekit kotobeni Uganda. Kole lakwet ayoni. Kongole lakwet ayoni kolech werin ameche inyo gaa. Sinyeker olinyo. Acheng chepkondok lakwet kai. Akolany karit. Kongomi oret komwot inenyi. Len kayan is chichi. Ko kayananatak kakoyan eng muguleldonyi ko kakoyan kole sobet nebo chichi koiku sobenyu. Amu komengisiet betut nebo harusit kole pasta kaiyan muguleldong'ung tugul kabisa ile kaimete alak kole kamete. Ingen cham ngemwoe eng pasta kole kaimete chi age tugul akoyawek nitok inegei ile kolen wei. Kayanet konoe lakwet kometo koinywa likisich. Akou akonam bagishek chik akonam kiy age tugul nekitindoi akole mama ak baba kongoi amu kioribo ak kiayan ale kanyoru chito age neribo nekergei ak akwek.
So koyap lakwani kayanetab sigikyik ak koyap ak chichi mi kakotun. Chi age tugul nekiketun ak kikoyan kole awendi ameng'isie eng gaa. Matin kabit nyalilda netya kolya kobit kaimutik, mami amitwogik, mami ne. Kolen aba gaa. Kayananatak koyoni sobetab kaatak koek sobenyi. Amache keib ng'oliondonotok nabo kayanet eng kwonyik tugul chekiketun. Koteb chito age kole kakilechi kwonyik alak tugul kakikono rusa arawek 3 kityo anan ko arawek 6 obwa obe gaa. Kakikono rusa na kilen rusa. Kotos eng arawek 6 takit kilen owege. Kotos tiwege boyot king'ung? Tos tiwege boyot neking'ung nekinye anan ilen achicha achekage? Oroni Jeiso ne inendet kotindoi sobon. Nengiyan inendet ketindoi kamang'unet. Taunetab kayanet ko ng'oliotab Jehova. Ng'oliotab Jehova nakakitach eng sobonwekyok koyote mugulelwekyok kotangusitu. Bendi ng'oliotab Jehova ak tamirmiryenyi netilil. Tamirmiryenyi netilil kosemberi muguleldo neui nebo koita. Akot to mugulelotok bo koita kotangusit kubunji banyek. Kiuen achek tugul amu kitindoi sumu nebo tengek. Kitindoi ng'wonet nebo tengek. Tabiker ngot chito newiru ng'oliot eng kutinyi kabisa. Ingike kotindoi itondo ne kararan. Kararan chichi kabisa eng atebet tab kowir ng'oliot ile po kamwayani ale mang'une kutinyi. Kwamune ng'wonindo nekitindoi. Kitindoi ng'wonet nemi eng atebet, eng sobondo, eng tuguk tugul. Kale Jeiso inendet mwenyewe tindoi kimnatet ako tindoi borotet. Eng ng'oliondenyi inegei ngesoman agenge Johana koitenyi ko 12 akoi 13. Kale inendet nekitach inendet akoyan inendet. Ko ng'olion nekakikose kele inendet nekikitach namu ngesoman agenge koita 12 eng Johana amache toketyi ng'oliondonotok. Kamwa ng'olion neuni. Kole age tugul nekitach inendet ko kikikochi kamuget koek lagokab Jehova. Icheket yeiyoni kainenyi. Kikisich ama eng korotik anan magetab borto anan magetab chi ako eng Jehova. Namege ng'oliondoni ak ng'olion nekai. Kale age tugul nekitach inendet. Tagetab inendet ko kayanet. Eng Kalenjin komi ng'olion nekelen kiyan. Ko tuguk chekikwokis keny. Iyoni ng'olion netesetai nguno amu kiayan. Mi ng'olion nelen akayanindet. Neiboru kole eng atebeng'ung tugul ko kiyan ng'oliondonotok. Anan kole chito age ayani tun ayani amu mite tai. Ko eng Kalenjin kotindoi kebeberwek chechang chebo kayanet. Kiyan, iyoni, tun ayani, ayani nguno. Ko ng'oliot nemwoe sirutikab Jehova kale Jeiso ako age tugul nekitach inendet ingetach Jeiso eng mugulelwekyok koek yetindetab sobondonyo. Ko ng'oliot netai neooksei eng achek kobitu walet. Walet nebitu eng yu kokonech kimnatet ketach inendet ma eng kebeber. Kitoche inendet eng tugul eng tugul. Yakitach Jeiso kobaurioni tamirmiryenyi netilil. Amu achek tugul ketindoi tamirmir. Chi age tugul nesobei ko kiter ak tiong'ik, kiter ak tuga. Tuga kongen kole mi chumbik yo ak keame chumbik yundo. Komutai kong'ete teta karon kobwoti chumbik. Lakini mebwoti sobon amu tomo iro tuga kobendi kanisa anan ko keumgei tuga akole po kokeng'etyi kokekech nebo kwong'ut
Ana kole tuga sesenik kokeesho kebaech akotuiyo barasa nenywanet akocheng kandoindet momi, lakini biik ketindoi tamirmiriet. Eng kitabutab Romanik 8:16 komwoe kolen baoriani tamirmirietab Jehova ak tamirmiriekyok kele ki lagokab Jehova. Angabaor chito nekone baornatet nebo ng'oliotab Jehova nekakikas sikobit ketach Jeiso mugulelwekyok. Amu Jeiso kotomo ketuiye, tomo kero inendet. Ko kayanet ko konda nekere, itit nekose. Anga sikekose kele kayanet, anga konda nekere tuguk chemakikere. Iwe kitabutab Romanik, Ibranik 11. Kayanet ko kamang'unetab tuguk chemakikere. Kengen kele chechok tuguchoto. Anga kayanet ko konda sikobit keker ng'oliotab Jehova koek komonut eng achek, kokonech kimnatet nebo kayanet. Ingiyan amu kakinyoru konyek chebo orit, kakoyotokis konyekyok, kenyoru itik chekikose. Ko ngenyoru konyek chekikere eng orit nebo tamirmiriet ak keyat konyekyok ak itikchok, kenyoru kamang'unet nebo ng'oliondoni. Makiyoni ng'oliot amu iyoni biik alak, akiyoni ng'oliot amune, amu Jeiso nekinyo kosorwech. Kayanani nekakiyan eng taitab Jehova kokonech sobondo. 17 kitabutab Yohana koitini ko 3 kole Jeiso ak ni sobondab koikeny ale konai Jehova neinye inyendet inyegei ak Jeiso Kristo nekiyogu. Oroni sobondab koikeny. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kole oroni sobondab koikeny, komelen kacheng sobon ing olda age, kale oroni Jeiso netindoi sobon nebo koikeny. Ningiyan inendet aketach Jeiso eng mugulelwekyok, akakoikit inendet yetindetab sobonwekyok, nyokoib Jeiso kebeber eng achek nebo sobon nebo kasar. Kakomwoiwe pasta komie kole sobonwekyok konwoken, mi meet, mi orokenet, mi mionwek, mi tigenet neketigeni, mi nyolilwogik cheketindoi, sobonwek chekitindoi kobo kasar nekitigin. Kale Jeiso oroni sobondab koikeny, ale oyan Jehova ne inendet inegei ak Kristo Jeiso nekikiyok. Ko ngiyan kunotok mugulelwekyok ketindoi kamang'unet. Amu leng'ete kayanet komamite kayanet nemite sangutab Jeiso. Anga Jehova nekonech kayanet amu ng'olionyi, inendet nekonech Jeiso ne werinyi, inendet nekonech tamirmiriet netangusi mugulelwekyok, koboru kele anga sobonwek chekitindoi ko ki kristianik komachechok. Ng'oliotab Jehova neking'ete eng Jehova inendet koyok werinyi Jeiso. Konyo Jeiso ne ng'oliotab Jehova ako sobon. Ketach Jeiso eng oret nebo tamirmiriet. Konyo tamirmirietab Jehova nyokotuiyo ak tamirmirikyok. Nyokocheng Jehova lemitei eng kanaset eng achek, lemite taunetab sobet eng achek. Ano lemite sobet ko mi sobet neketindoi achek kipkei. Notok amune sikoribegei chito. Notok kocheng'e chito kole kakaitit meche otuigei. Kokere chito kole oye metwa sobondonyu, metwa. Nyokomeny Jeiso yotok. Lemi sobondonyo. Yekakemeny Jeiso lemi sobondonyo, kokweri sobondonyo eng karit. Kergei nguno ak chito netindo karit kotindoi injinit. Komi stering'it. Stering'it ikwerie karit lekemach. Ko ngitepte karit kosis eng yoto bo kurgat ak iwe safari akoi tun iwege inyoru komiyot. Jeiso ko kale kanyanam stering'itab sobenyo sikobit kokweri sobonwekyok kou yemeche, mau yekimeche acheket. Oroni sobondab koikeny. Keeku anyun lagokab Jehova eng siget
Kone kanyo komong sirutikab Jehova kele eng age tugul nekikiyan Kristo Jesu konyoru siget ne lel. Kikimwochi Nikodemo kole Nikodemo kaetu kaeku boiyo. Tos awe moetab kamenyu tanyoru ngot kamet kitokomnyono kamet lengamaya kosirto kakoesho kakoek boiyot. Kole tos tawe kamet kecheng mama ako kekonor ara tos tekeng'et sinyo moenyi kole Jesu age tugul neiyono akotach muguleldo kotach ng'olionyu eng muguleldo kotindoi sobon nebo koikeny. Anga kabatisanet no kibatisani biik koboru kele kakisichech eng siget nebo beek ne sigonoto ko sigetab tamirmiriet ako siget amu nekakitach Jesu kakitindoi sobon nebo koikeny amu Kristo Jesu. Ngasoma ng'olion nebo let eng yu sikotokochi kot komi chi netesi kitabutab Mathayo eng Johana 5:24 kole Jesu amwoiwok iman ale inendet nekose ng'oliondenyu akoyan inendet nekiyokwo kotinye sobondab koikeny. Kale amwoiwok iman ingen ngotesyi chi kole amwoun iman kokatesyi kokimit ale inendet nekose ng'oliondenyu akoyan inendet ko ng'o? Jesu. Ng'oliot ko ng'o? Jehova eng Kristo Jesu. Ako ngiyan mugulel ng'oliondenyi nekiyokwo kotinye sobon nebo koikeny. Amawendi ole mite meet nemi kirwoket akakomong eng meet komongchi sobondo. Anga ngemite sang'utab Jesu kotomo kesikunotin keloe meet. Kale ingen chesaptos kolut mee. That's why ngiwendi barabara igee kimas igere oli koutab tai ak koutab katam. Ko kiger ile mami garit nenyone eng yu ako mami garit nemi isirte iwe barabara. Lakini ngikonugei ile to ngamawa otutosi ak garit ako malin barabaret kobaru. Notok amune eng got eng amitwogik chekiame keribe kele mat keam ni amu obarech. Mokiam ni amu bichekei angot sobet nekibendote tugul kikolen chitab samet twa. Kale Jesu inendet neiyono akoyan ng'oliondenyu kotinye sobon nebo koikeny. Akakomong'une oldab meet, kakomong'une oldab kirwokit. Kakoano kakotuiyo ak Jehova, kakonyor sobon nebo koikeny. Makibendi kipsengwet sipkenyoru sobon. Ameche amwochi chi tugul akemwochigei achegei kele makibendi kipsengwet kele kenyoru sobon nebo koikeny. Anga sobondab koikeny komite eng Jesu. Ngetach Jesu nguno akeyan mugulelwekyok tugul ketindoi sobon nebo koikeny. Ko ngeyokenyoru sobon nebo koikeny ko kito neribech eng betusiek tugul ko tamirmirietap Jehova ak kasitetab it nekikose ng'oliotab Jehova eng betut age tugul eng sobenyo amu kikiyan. Nitok netab koutye kristianik chechang ak koyonik amu kiyan kitach logoiwek chemyachen kinyo kanisa isomani sirutik lakini ngisis igere kotoimite sang'utab kipsengwet igere Jehova kotaonginyi ako kiyan. Ing kasarta age kotabit toptopen kotiutye. Mongen ale kwondo ngoro nemuchi koesho boiyoni kole oye mongen chichi aya kakouit. Sakaita Sakaria kele ingen boiyong'ung kole achicha mongen. Obwoti Petro ak chichi nikiesho Jesu. Kotong'et chepto age nekikere kole angot ling'ololdoi koboru kole iagenge ak Jesu. Kiesho Petro kong'urut kipsoiywet. Neboru kele eng kasarta age tugul ngoit keeshe kiptaiyandenyo amu tengekwogik chakiyai. Kwakiyai kiptubotoi nebo imandab Jehova. Ngotoreti kamuktoindet sikenai kele anga kayanet komamite sang'utab Jesu. Ak siget nelel komelen mite sang'utab Jesu. Mi tugul eng inendet. Nengetindoi Jesu mugulelwekyok ketindoi sobon nebo koikeny ak ketindoi kipsengwet nekikekonech buch. Kongoi mi chi nemoche koteb ng'olyo. Kameche amwa kitikin eng yo akobo kayanet. Kayanet ko kit nekim nea. Abwoti kimi chorwa age nenyun neking'ete kingoaboisie eng Kindu ko kiyani biik kanyoiset nekibo Kindu betusiek choto kimi chumbek.
ko kiyoni kabisa. So ko kimi chorwaninyu ko kikakinya mising, kitinye ulcers nekikakoet mising eng moet ak kikakelechi kitoretin eng Eldoret. Ko kingokakemwachi kele kitoretin kole ngang'etin ngasiken for a second opinion kole nganyo Kindu. Ko kingonyo Kindu ko kinyamutyi chepkerichot anan surgeon mi barak mising, nekinaat mising ako kikararan boisietnyi. Ko kimatakwamisie, kiakosakit kabisa kotko kimatakwamis kong'ung'u. Ko kiib kerichek as ko kikotomo kokere daktari noto moche konai kerichek chekoiboisie kot konai kole mabois iman. So ko ki kerichek chekiboisie ko ki betut noto konyokoborchi chumbindo nekibo kotoret. Ak admiten that day. Ko Kindu ko kikararan boisiet nekimi konyoiset barak iman ako kikisochin biik kenyoi. Ko biik chechang chekicham kobwone Kindu kitinye kayanet mising akobo daktarishek. So ko kikochi kerichek chorwanato nyunet ko kikochi kerichek chekicham koboisie eng Eldoret, kikoboisie kenyisiek chechang. Ingen ile kingip kikochi kerichek choto ko kipkoboisie ako kisop akoi ra, makiyochi surgery. Kingonyone Kindu kibo nyeketoret amu komyan zaidi, lakini kikochi the same medication kisop akoi ra. Ko kameche amwa ale kayanet ko kim kabisa. Yekakochut ng'omnoteng'ung akiyan koboisie. Ko ngiyan Jesu kounotok kenyoru sarunet nemati. Kongoi. Kongoi mising. Kayanet komite kabwatutik. Kayanet komi sobondo nebo orit. Kaking'olole rani kande metut nebo sobondo. Ko ngeng'olole sobondo nebo Jesu keng'olole sobenyo anendet. Lo soptoi anendet. Kou ye kimuchi keyan daktari, angen ale eng chitugul komi biik chekikoyan kole ngawe Medihill Eldoret asobe. Awe Kitale General Hospital asobe. Awe Kapsakwony eng olimbo Elgon sipitali komi daktari nekikoyan biik. Ot kimuchi keyan daktari akesopchi, walya makiyan Jesu akenyoru sobon nebo koikeny. Nyumnyum ngoro. Nyumnyum Jesu amu kipsengwet nemiitei kou berberindo, kayanet sinye kou berberindo, u tangoita. U kergei ak lagok chobo tangoit. Amu ngiyan Mungu kokere alake kole kaabsan anyun ni kabet. Amu tuguk chechang iyetegei ni maiye maiyo, maikule sigara, maiwendi ombanet age tugul, maiwendi isungukani ak sabet. Ko kutkole biik alake kilya sikoetegei chichi tugun chechang. Ko amu sobon nebo Jesu nekitach. Ko sobondab koikeny koribin simeeku kurot nebo chi nememokeki sobet nekikekoni. Kongoi mising katach kiboityoni rubi. Kongoi mising. Kale kinyalil Jeiso eng murtoiyot akobo inye ak ane. Kale meetab Jeiso ko chomyet neo. Cham komiten ne cham komwoe kolen meetab Jeiso ko chomyet neo eng ine nekikakolus. Tupchosyek ime Jeiso eng ketit akobo inye ak ane. Akobo inye ak ane sikenyoru sobondo nelel chi age tugul. Neiyoni Jeiso konyoru iman sobondab koikeny. Kale kime Jeiso eng ketit akobo inye ak ane. Kale meetab Jeiso ko sobondo neo anan ko chomyet neo, chomyet neo nekikikartat amu achek. Komwoe betutab rani kole keesyo konde metut nebo sobondo. Kakinetkei akobo konde metutab sobondo keker ko Jeiso Kristo. Nekakomwa eng ortinwek chechang koboru ko inendet ko konde metut nebo sobet nebo chi. Amu yutok ole kenyorchini sobondab koikeny. Kole kiesyo anyun konde metutab sobondo. Kakiesyo eng or neine. Kamwoe kitabutab Tito 2:10 ko 11. Komwa kole amu kikotok miendab Jehova neibchin biik tugul yetunet. Kitoundo ano?
Miendab Jehovah neibchin biik tugul yetunet. Ng'om mieinito neibchin biik tugul yetunet. Wala mo kikasarwak ang mieindo eng kayanet eng Jesu Kristo amabunwang nito. Konunetab Jehovah kwanda. Kale kikasarwak ang mieindo eng kayanet eng Jesu. Kobun Jesu kikenyoru sarunet. Miendab Jehovah kityo nekikon Jesu asikobit kenyoru katiaknatet ak nyoetab katwachalwogikyok ak sobonda nebo koikeny. Eng noto kemwa kele kikoto wasi maung'at ako ipchin chi age tugul yetunet eng nekeyan. Nitoni ko Jesu Kristo. Kale inetech kele ne? Kaite 12. Kale inetech kele keesyo oret nematakyingei Jehovah ak magutik chebo ng'ony aketebi eng ng'omnotet neletet ak eng imanda ak eng oret netakyingei Jehovah eng kenyisiechu. Kikotok mieindo neinetech keistoegei oret nematakyingei Jehovah. Yeken Jesu ak isip tegutikchik kot ketepchei eng chomyenyi ak ketepchei eng atebet neu nebo Jesu Kristo. Kale okero kale ngotebeno atebone nekimi akine eng Jesu Kristo. Ne ngana ki agenge nekichorgei eng kipsengwet ko kinyokotebi koek chito akotebi koek agenge eng achek akosub tegutikab kwanda egosiekyik tugul akwai magetab Jehovah. Kokotebene akichek atebonitok sekakong'ongei akakiro miendab Jehovah nekikon ne noto ko Jesu Kristo. Kalas ketebi kou inendet ak kekasit inendet amu inendet ko oret ak imanit ak sobondo. Komwoe kitabutab Johana 1:8 kangeng'alale kele kiesyo koda betutab sobondo. Kaitenyi ko 5 eng Johana 1. Komwa kole akilul lapkeiyet eng mesundeito akimaiterter mesundeito lapkeiyonoto. Kale ilul lapkeiyet eng mesundeito kala maiterter mesundeito lapkeiyonoto. Lapkeiyet ko ng'o? Lapkeiyet ko Jesu. Lapkeiyet Jesu nebo kipsengwet. Lapkeiyet Jesu. Komwa eng yoto kaitenyi ko 10. Komwa eng 10 kole kimi ng'ony inendet akikei ng'ony eng inendet akimanai ing'ony inendet. Kimi ng'ony lapkeiyoni, kikei ng'ony eng lapkeiyoniton, lakini manai ng'ony lapkeiyoni ko ng'o. Komwa sirutik kole kiesyo inendet biikchik eng koit 11. Koit 12. No, 11. Kale kinyonji chechik akimatach inendet biikchik. Kinyonji chechik akimatach inendet biikchik. Amune asikikiesyo lapkeiyoni? Kale koita nebo loita nekiesyo tegik. Kale ngeteksei kiyoptoi kaitegei. Kelengele kindane karaja mamei. Kelengele jakomuro ko polok. Kelengele keteje no kaita no acha. Kingap koito le inet akinda koige kole kirkim. Ako yoto musingi nelumdo koto. Koek Jesu nekiesyo tegik koek nito lumeiwot anan koita nebo loita nekiek musingi netonone irimoik tugul chebo kot. Jesu ini konakale kiesyo biikchik. Akingap koesyo biikchik kiesyo amu maiyan ng'alekchik. Maiyan biik ng'alekab Jesu. Ng'alek chemaiyan chebo Jesu ko ne? King'alal ko Jesu kole akot ngotom kobit Abraham ko kiamite. Koe ng'alek chekimen eng kabwatutikab biik chelechingei. Angang'ale bichu kabisa kimni. Wertab Joseph no kokikere in kowendoti kole ngotom kobit Abraham ami. Keng'al rechano. Kenyisiek ata. Ng'ololi Jesu ko kenyisiek 20 ak ne tom koit 30. Akolen kiami kotom akot kobit Abraham. Kong'alal Jesu kole ane ak kwanda ko kiagenge. Ko biik kele kokas ng'alechu ng'ololi chichi. Kakokurtoegei weritab kwanda bun kipsengwet. Kale ane ak kwanda ko kiagenge. Kale yekaikero ko kiker kwanda amu ane ak kwanda ko kiagenge. Koe ng'alek chikakas biik eng musmuset ak eng saget. Kole amakatiat nebo sobon. Kale nengwam chi komakwame rubet. Kole lapkeiyetab ng'ony. Kole abekab sobon. Komwa kole asobondo, a oret,
ako ngetiet ngalechu tugul chu ko chikei biik koesio Jeiso amu ngalek chi chekang'ololso. Amune si kaesio biik Jeiso eng ngalechu ko amu saket netindoi biik ak kayanet nemaititaat nemaiyan kotech kayanenwa kotege logoiwek ak imanda nemitei eng sirutik chetililen chetindoi ngalek cheechen cheiboru akobo kwanda. Kong'ololwech as lesson betab rani eng ng'oliot neinet nekale kale biik chechang kale kotege kayanenwa musmuset, teche kayanenwa saket. Kale yekitech kayanet eng musmuset anan eng saket konyumnyum kibet kit neinet. Amu ngikas akot nguno eng kanetishet nengap kinetigei nekatakinetigei kepinganigei ko ma kanetishet noto. Yekipinganigei ko kakiboishe kakiker kabwatutikab sobet nyo nebo orit kabwatutik chok keker kabisa tirishok kotko mami ole wendi kiy sing imeche icheng kityo kiy ne negative nekirindoi kito nekimwau nebo man. Ngele ngekon lapkeiyet itiarte lapkeiyet amu memeche keker kitik chebo orit kotko makasaki koek pinganetab kei nekare katakanetab kei. Lakini cham kong'ololi chi kolenin nyolunot keeku biik chetindoi open mind, yani cheyototin akobo nautik cheimuch kokas akole chekei ngishach ki akinetkei kenai mising orit. Lakini yekiker tirishok chebo sobonwekyok kongondoi konech logoiwek chemeche neune kepingani amu kitindoi saket eng orit, kitindoi musmuset. Lakini yekitech kayanenyo eng kayanet yekitech kayanenyo eng oretab kayanet anan yekitech sobenyo eng oretab kayanet kale koeku kayanet akoi yetunet. Kameche kityo nganiro kito nekakonech lesson eng yu nebo biik aeng. Kakonech segeik chekale kikiyokto Musa koba ikingobendi kelondoi kebendi emetab Canaan. Kale koyokto segeik kolecho bai kito nin asikobit osege emet asikenyo ole une emonoto makibe kelande. Kale kesege as emet nito bo Jericho keba kelanda kito nin. Kale kokiyokto segeik 12. Kichuto kiboto Joshua ak Caleb ak alak che mamuch amwa kainaikwak. Kale king'ap koba bichukei ipkowekis kokakoit emonoto kapkusek emet akowek. Kale king'ap koit nyikokon chitugul ripotinwa. Report nekikon biik anan segeik 10 kokimwa kole kokibe emonoto ako kimeche kemwowok makimuche keyai kiy age tugul. Kiu talamik eng biikab emonoto. Kokinyoru kebendate ipkenyoru akot berikab nebilik eng emoto. Kokiro nebilik ko biik cheechen chemakoi ole kobe tugul boriet. Kole kokiro eng emonoto. Kale ako askarikab emonoto kale kikochi training nebo kwong'ut. Kale makitinye training neu nebo askarikab emonoto. Kole ngamwowok mami maana ketiem. Maberbergei. Makoi kitobon. Ongiro tuguk alak matebe karanat. Kokas biik ng'alechu ako king'ep kokas biik kotoi koywis. Eng oret age kokikol bichu keswot ab koywisiet eng kayonik anan kasubik chekisubi Jehova. Kokolchi musmuset, kokolchi orokenet, kokolchi saket. Kotko sake kimnatetab Jehova nekimutu kong'etegei banda neloo nekinekit kityo koba kolanda akolongchi bitonin. Nyikekolchi yutou kakorikta kekolchi musmuset. Kotko toi kolechigei bichukei achicha makebendi kole makoi tege kakokas ng'alek chekamwa bicho. Kale kakoruryo kakopolyo biik amu kakokas ng'alek cheechen kole kikaikai. In fact ngisoman eng yo kole kebekyi Misri kosir nyikondae Jehova kebeku akong'et chepyosok komosokik boisiek kuto ikase kong'ete kolale makandos.
kakoker boisi kole acheket chekekere tai kebendi luget kong'etu chepyosok lagok olimbolet. Wala nguno kobor kole kap kebeku tugul akoek mosop chepyosokyok ak kwonyikyok lagok koek maundab kwanisiek. Kale kikekebekyi olimbo Misri kosir ng'alechu tugul chu. Kale kong'etin, kale kong'akopolyo biik, kale kong'etyo akot Caleb ak Joshua. Akolechi biik osisye. Ngosis tugul chitugul ing yu nyamaza. Kolenji okase Jehova nekimutwech kong'etegei emetab Misri akoi koitech ole kibendi. Matkemusmus kimnatetab Jehova. Kole kitindoi kimnatet nesire bichot. Kale kaitete noto kale kanye somano. Kitabutab Koitoshek nekemi. Koitoshek 13. Kale kaitete sosom. Kale kimwachi anyun kale biik kosisyo eng taitab Musa akolenji ongetokosте nguno kelum emet amu kimuchi kiterter. Hekas ongebe kelum. Komwoe chichi kole ongebe kelum kou kele kap kelum mpaka kele kibas kiibu nguno ong'eteo. Kakole ongenemchi kemoni. Moken komuet bichu kang'ololso tamanu. Ako biik 10 sinyen ingele ngap keng'ololdos kelen obir kura. Kele ongebir kura dekarab kele kakibir kura king'atak ko kaibe biik 10 chekatononso. Ko chu aeng chu kele koba biik 10 atyep ko ng'ene 12 akoibe biik report 10 cheu chu. Koibe aeng cheu chu. Kotos keni chebo ng'o makeni chebo 10. Kolechi kale bas osisye ongebe kelum emet nguno. Kaityo 31. Kala kile biik chekikakotokosta koba ak inendet makimuchi kebe kebergei ak bichotok amu kimen kosirei. Ak kiipchi lagokab Israel logoek cheyachen logoiwek cheyachen. Wei, logoiwek cheyachen. Kameche awoin chapter 14. 14. Kale kiwach anyun tuyet komugul koriryo ak kiteiyo biik kemounotok ak ing'unyng'uny lagokab Israel tugul Musa ak Aaron akolenji tuyet komugul ichek kikaikai ndekikibekyi emetab Misri. Kameche iro kityongon kang'ung'unyet kito nekikolji lagochu ak kiro Caleb ak Joshua nekileji ongebe akenam emonotok eng kayanet. Eng oret age ko kitech Joshua ak Caleb kayanetng'wa anan sobeng'wa nebo kristianatet anan sobeng'wa nebo kasubetab Jehova kotech eng kayanet kole kimnatetab Jehova kiyoni angot ndakikimen biik kekere eng konyekyok kimnatet netindoi biik eng oret neu ne kingen kele Jehova neimutech kokaterteri eng kora. Ndaikarab kekere konda tuguk chebo kipsengwet kondab chito komoko kimuch kebe tai amu kondab chito kokonech kaiweisiet, konech musmuset, kabwatutikab biik kokonech kaiweisiet, konech kemusmus kimnatetab Jehova. Lakini kiyen Caleb ak Joshua ako chutok chekiet king'ep koesio lagokab Israel eng yu bane ko kale kikiyem ala kenyisiek alak kisiat 40 nekatakalando kobendi bitonin keyem amu kamusmus kimnatetab Jehova nekatalando kobendi keyem eng yu akoi tun koit kityo Caleb ak Joshua emetab kayamiset. Eng nitok chamanekab Jehova kinetkei kit agenge nekale yekieshe chichi kikure kondemetutab sobondo ne Jeiso nekikeng'ong koek wase eng achek ko kieshe amu kakiker nautikyok keeshe ketach lapkeiyet nekikekon yeitya kemach kerisonen eng nautikyok nekatakiyoni eng kayanet kemach keyai kito nekilen iborwech asikiyan nekinetigei eng musmuset lakini makinetigei eng boroiyet anan eng chamet. Ngap inyoru chito neing'ololjini akilechini sabato hii ko Jumamus kokonin sirutik bichichotok nekikere ile kikoker komarikit komarikitu kabwatutikyik koto makokerei kito nesoru sobon
neiborun Sabato. Lakini kere kuyo kelosu betut nengilen ielesan chichotok ilechi molosu betut ama serwo betut serwo kiptayat Jeiso komakokere kiyoto imwochini, lakini meche koker kuyo akolasimishan kotokyin kolenjin kemwa ile serun betut. Ko ngileni ro ko kakaker chichotok nautikchik asimaker logoiwek chemechen cheikochini chebo kipsengwet. Chi netesei anan ko netebe. Amaja siyotok. Kero ng'olyondoni ko nekotoo ng'olole oretab kayanet. Kiyan Jehova. Eng musmuset nekimusmuset eng kolin akotoi kong'ong'so. Kemwa ng'olyon nebo iman eng yo, ndakikeyan bichu eng kayanet, takitoite Kanan eng wikishek che nekit oeng kityo. Koyai koba kenyisiek 40 amu ngelelnotet nebo proof. Ngeai evidence, keai calculation, kele acha makimuchi bichotok. Ak oli tugul oli ko ki Jehova nekiyoto oret, nekilionoti. Ako tun chito nekikilen koseng'eng'e no evidence chechi mami, ko noto nekinyokoingian Joshua Caleb. Abraham kolechi Jehova akoni lakwet. Ako lacha akichep tie Jehova ngetoret. Ketoret ko nikitinye luget neboreke Israeliek ak Arabu akoi ra keboreke. Aya kakataimwa eng yo kurayat nekikibir eng yo kokia evidence. Ng'olyot age ko kitabutab Joshua kurke 9 bicho kibo Gibeon. Kinya kotaran keib kenai kele kakoromitu kong'etyo biik chekimenye yoto kole kobwa ak nyokolechi Israel kokekas kamuktoindet ng'wong kong'ete olimbo Misri koket historical amu kakasoman sirindetab lesson eng yu kole eng betusiek chekibo tai kokingilechi lakwet chi neo oyem weri anan ko lakwani makiyoe kiy kile ko ngap koteb kole amune agui kele kakiletan ngeai kulyon kele kikiri aokse ne kele ng'oki tugata somok kimaketebe kosiryo lakini rani kolacha akaro aokse ne berbera ko kokoit betusiek chemelen takiyoni chi neo amma kiyoni Jehova akot akine nekiyai kipsengwet akine kole chito ameche ayai aker sioker ale aokse ne kokutuno chikilet age tugul nebo research eng science ak nang ne kemusmus kit age tugul sikeyai sikibor kele ngeyai kookse ne konu evidence mami kayanet ko kikiboisie evidence eng akine ang'et bichu kobwa kole kinoe nebo kwong'ut kikebwa yoiye kikebwa kekasanwa kokotou omwa Misri o ibolong'u obwone Sinai oye kenyisiechu tugul chu kenyisiek 40 ongene kero makatiandani makatianik kikisutu ng'ma betut chekikibwone kikoek tabu kweinichu kakityekonu acha ko kilelach kabisa as keib nguno kele ngeyai DNA keyai nekile radioactive research koboru kole kiloe nebo kwong'ut kweinicho kiakilach kenyisiek kisiane kele ba soso ongindachi sei kinde sei ako mwae buet kole ako matebe Jehova baadaye kenai kele anga kimite next village lakini kiakindachi sei mami oret age ko ngeboisie science ak ng'omnotet amu katomwa chichi kole eng betusiechu sobet neo nebo ng'onyuni keboisie tuguk chekure scientific proof lene science lene history lene psychology lene ng'omnotet nekekure philosophy ang chobo lugawek kekure archaeology ang chebo lugaik chemi keringonik yani ole kipanganda koik eng ng'ony olimbo oli ko ngot ko mami agenge eng chotok mami Jehova ingot ko sokosulda kiit kokitebe science ilyochini nikikiyai research ipkotok takilen keker kele kiberberech ako kimiu bichu 10 chekibir kura kimasi kokakeba consortium nebo science akeib evidence tugul lakini kiking'at iyat choto cho tugul cho kenyisiek 40 akotakyagei kole kibendi ara tebutiet nemoche ketebekei ko ingot ko kamwa Jeiso akine kole tos ngipkoitu weritab chi kotokomi kayanet ng'ony amu kakere autuno lakwet betusiechu olen acha
gilen ileje iya mogiyo gigile kole why kung gilen itebe nguno petun gimo itebe bon nguno to kotileje why komuga ko petushek chebale kongodo iwe Jehova sekenai kele kishekemwa kele betushek chebale ko biik chechame chechame silingishek ako nesire ko ngelelik chemakoyani ngotorete Jehova sekejeng Jehova iman Ngatesa koba kurait kongoi mising pastor. Kurait nebo 12 kekure majority. Ngiwe parliament anan niwe barasa nebo kanisa. Ko kawaida ngepir biik 12 kurait. So kopir 10 koba kimasta nakale achicha. Ako ng'etoengu chakale wei. Komwae chairman kandoindet nekaba betunoto kole the highs have it. Or the nose, the nay have it. Kunguno eng yu kurait nakabir ko nays ko kakoi banda. Neboru kele kakobeluch banda. Kilyon anyun yo kimi kanisa yakeyai barasa akemeche kekoito kurainik. So konget biik chechang kopir kurait kopiri kimasi kole achicha. Tos ilen ne chairman? Chairman eng yu ko Musa. Musa kokere chechang 10 akokere 2 chekayesho. Konget chairman Musa kolasubi 2 kiptubotoi nebo 10 nebo chechang akwa chengering. Kosir chi kole Jehova koma popular. Jehova komelen chi neng kasarta age tugul kochome chi tugul komwa. Jehova kobo chengering. Ako nginyoru chi nengering nemwoe ngal chengeringen ko notok nebo iman nebo Jehova. Kotab kole chi age ingobwoti ule kichang achek kotun kondoe Jehova maat. Obwoti ule achek nguno kichang kabisa kibendi komut kasi kanisa akebendi Jumapili. Obwoti ule Jehova initok kotun kondoe maat tugul keiku kwenik. Amache amwaun ale magere Jehova changindo nebo biik chekipstoinik. Kere Jehova ngerindo, yani kongeringitu chengering chesubi imandab Jehova. Jehova kosubi chengering. Ankasoman kurkoti chwaeng. Kangesoman 11 eng kitabut Ebraic komwoe kole notok anyun kayanet ko kakimitetab imanit. Kamuna monol kalenjin itakanan bak Nandi. Kale notok anyun kayanet ko kakimitetab imanit nebo tuguk chekimongu ako kabarunet nebo tuguk chemakikere. Neiboru kele anga kayanet nekitindoi ko kimnotet nebo imanit. So ngangetindoi kayanet kole nekiyoni kele Jehova ketindoi kimnotet. Kimnotonoto kekure authority. Kimnotonoto kuatumtumetab muguleldo. Nae muguleldo kobeluk akometo chito maiyek. Akometo chito sikaret. Masu process na kilen ngometo sikaret mutakekas kot itimeche maiyek iamni anan iye beek achicha. Yani kebeluk chito safari moja kole achicha ako moyoni. Anga kimnotonoto nakitach eng Kristo Jesu kobeluchi atebenyo ak kamangunenyo. Ngasoman kurget nebo let. Taman eng kitabutab Ebraic koitetab 30 ak 31. Amu kingen inendet nekikimwa kele kale inendet yaktaindetab mugetut neigeri. Angimi 31 kale amu Jehova ko inendet neigeri ki agetugul nekahak nebo pistoil. Igeri inendet. Ing 31 kole pichi mising kebutchi eutab Jehova nesobe. Pichi mising kebutchi eutab Jehova nesobe. Muji mama komie kalenjin. Kale betut age tugul nekeyan itebe eutab kamuktoindet. Kopichitu ing inyendet imete kursonoto kikekur. Pichiindo nemitei
koiyan. Ngiyan ibutyi eutab Kamuktaindet ak isigu kaotoige sobon nebo koige. Kongobijit mising imete inendet kobarin setan eng sang. Barenen mayek anan kobarenen sigaret. Anan kobarenen atebet fulani nyokobarin kogetin chito akotorin. Kongemi eutab Jehova kenyoru berurto. Kongoi. Basi ketare kikochi mwalimu Nairobi komwowech sirutik eng kamng'oi Pastor Sami Chemagar. Komwowech akobo kakartatetab erenet nebo sukunuet nekikartat Musa akonyal biik. Kokone ng'oliot agenge nekale ki ng'oliot nikakile ko inyal kityo makimaken kiy age. Inyal kityo erenet ne sukunuet nemite barak nekikartat. Lakini koib chito kabwatutik chi kotokyi ng'omnotenyi akole kakaikai aboriegei arat ole kasusa erenet aus akot korotik acheng akot kerichot neakochini nematakonai kole kerichot nito nekinyol eng barak yu nebo erenani. Ibicheng'ate tugun chekuk chetaunen akakekonin kerichot. Kalo kero iloswo bichu eng kutuswek. Kale ng'atutikab biik kanetisiosiek kenetishe. Kayanosiek kwak kokikoyan tugukab emoni. Lakini matokoyan Jeiso nekikikon ko inendet ko nekikikonech kobun kwanda eng oretab mieindo ne noto ko Jeiso Kristo. Ara onginyal Jeiso asobit kenyoru sobon nebo kageny kyok tugul. Karibu Lilian. Yaterisha Lilian. Wei kongoi mising kanetisiet nekakenyoru. Ko kora kokakas ng'oliot nekatiny ane eng kamugetab Jehova ne konech kimnotenyi nebo kenyoru kayanet. Amu kangekas biik 12 chekakoba akowekis akole aja olot. Ko engot nguno eng sobenyo ko ne nekisubi? Kisubi tuguk chechang amu kikesomanji kele kiyoe kouni, yani kikechop standards chebo tuguk ole kisubtoi. Ko yekiweke kele iyan, ko muguleldong'ung akoi komusmus kole imukaktoito ano koik biik 12 chekakisub. Mang'ete Kipryang'et eng kaniset akot nguno kekose kele biregei amu kameche biik alake kimasi komeche biik alake kouni. Kotokoek Jehova nekatakisubi anan kakoek acheket tukumnyono Jehova kakoek eng kanisa lekakibiregei. Ko kesomani kebendi kwang'wan kasi abwoti ale aoe summary kityongon amu kaketiny eng komoswek mwalimoinik tugul. Ko kakikchinet ko kekere abwoti ale kikenyoru kakotiny akot pastor kong'ete ng'etich kole kitoundoi ano Kipryang'et nekinyo koitchech eng yu kotougei eng Kipsengwet. Kang'et shetani kokikchi Jehova kole Jehova ko inendet ko nyabara nechile chi tugul asikobit iyai tuguk kotko chomyet neting'ine Jehova. Nekakesoman eng yo kele eng Johana 3:16 nekicham Jehova ng'ony mising. Nekicham kot kokoito werinyi nekinyokosorwech. Komeche kenyoru eng yu kisomani Johana 3:18 akebe 36, Johana 5:24 akenyoru eng yo 30:38, Johana 8:24 ak Johana 12:47. Aoe summary lakini amache iker ile mwoe ne sirutioni. Ako kakiteb kele amune sikobwa biik anan amune sikeba kapkirwok. Abwoti ale mising komakisomani ng'alekab tuguk chekakikikchi biik kobate kitinyegei chuki anan kolya kikikchi age nekakikikchigei kong'et kechilji ng'alek kele bo ng'alek. Ko kapkirwok kobwane barasa kotuitos akeng'alale. Ko anyun eng Kipsengwet kayanani kakenyoru kenai kele kesich kayanet
ko yeinyoru kayanet ak iyan Jeiso kokale inendet itindoi sabondo. Kaek inyoru sabondo amu keyan. Ikaiyan ikochi Jeiso ko inendet noe sobondong'ung kotililiti koistoi amu kikinyoru chepyosana kimitei kinyoinet nyokosile beek kotuiyo ak Jeiso chepyosana Samaria. Tuguk chechang chekikakonyi muguleldonyi kiwal Jeiso koyat yani kuwakayata yani akitumde tuguk chekamite kibabet asikinde chetililen. Ko Jehova kokonech kimnotonoto sikobit kiy age tugul neitumtumech akot biik 10 chekabwa nyekanyokotumtumin kometumtumin amu ikere kou Caleb ak Joshua maitumtum ako kile ikere nyanjana mi batenyu kikakolong'une nyanjet longdoito ano biik chekabun kelyek kimokotindoi melit kiyat Jehova nyanjet kolong'une kobwoti ako Joshua kole kikimong'une yoto ko tos temene Jehova kito nenyigis nemi tai tos temene Jehova tuguk akot eng sobondong'ung komite kito agenge nekikwaun Jehova akot chito no kakouit kale kibendi biik alake eng ndegeit ko kakotumtumgei ndegeit komi biik chameyoni Jehova nale mami Jehova ko yekakoit kole akine asoiwo Jehova amu kakotoi chitugul kosoe chitugul kokere kole aliot kosa akine amu Jehova kotinye kimnotet ko ing yekaking'alale eng yu kokale amune akonyone kirwoket amu sikenai yotok kakinetkei kele Jehova kokonech kimnotet kichame Jehova kanyon tupchosiek nyone kirwoket nemabotyin kiberbergei kaikai kemwochigei koteketinye sait nyone kirwoket eng icheget chemaiyan weritab Jehova sikikochi kimnotoni kakeng'alale asikobit kenyoru katerteret ko ngesoman akot Johana 3:18 mache asoman eng yotok kale makirwokchin chi neiyoni inendet ako inendet nemaiyoni ko kakirwokchi amu maiyan kainetab weritab Jehova nekikiinegei aikas kirwoket kakobit eng yu kirwoket ma inguni kakenyoru biik oeng mitei kimasi ak kimasi kucho kinyokuvoteni koe komite chekakirwokchi ak chemakirwokchi simatibwat ile tun betut age yekait anyoru terteret acha inguni inye nemaiyan kakotoigei kapkirwokeng'ung inye nekaiyan Jehova aiyan Jeiso kaiyan werin ikere ile kakobit kimasi ak kimasi kale engebe 36 ko kale eng 36 tinye sabondab kaikeny neiyoni werit amakere sabondo nemakaseit werit akotebe neregekab Jehova barakunyi kenyorugei kas kele tebe neregekab Jehova barakunyi nemaiyan weritab Jehova ara tos ne nekakerin inye akane simakiyan weritab Jehova nekikiinegei nekiiyan Jehova kochamech kwan nemawalak sobenyi mawalak akot ndakikibistoe kibistoe kab Adam tokenyoru bistoet kikisiktoe bistoindo ng'wanindab shetani nekikong'utchech ara kikinyoru kimnotetab Jehova kon Jeiso tos ne nekerin inye akane asimakinyoru sobondab kaikeny ne noto kale ngiyan inendet nekaseit akoyan konyoru kale abundant life yani sobet nemarerun ki menyoru kito neng'wan ile kaikaiano netinye kiyo ikinyoru kakaikaetab muguleldo amu ng'ololdos ak Jehova tuguk chererunotin kokonu Jehova konin Jehova kamuktaet kangiru kemboi aking'et karon tos koimuche kamukeng'ung anan Jehova nekemuch asome ale asimakinyoru
kamusmusetab sobondo nekayach keteb kele achicha amoche aker asianai imanda, amoche aliat asimakiyan ng'oliot nekikesirwech kemwoiwech imanda. Mwae eng yot kangemwa kole kale itindoi kebeberta anan kilene the choice ibwat iwal ile ayoni anan komeyoni. Sasa mamite katikati, mami katikati. Iyan ko cheiyoni konyoru sobondab koikeny, chemeyoni konyoru kapkirwoget kikikyin, inyoru condemnation eng Kingereza. Tos nee nekakeren, tos nee nekakera simakiyan rani ile ra ako sait nito nekure Jeiso asikenyoru sobondab koikeny. Kale ngot ko meyan inyoru yani mosirin, inyoru kapkirwoget. O amache akochi mwalimuinik kotes asikobit keker akenyoru kele nee ne tos kiyai asikobit kenyoru sobondab koikeny. Bas chamwa ale tipke. Mi kebeberwek aeng. Eutab katam ko nekaile iyan korot age tugul. Amus makawale boin mato musmuse makawale wangian kokemase koesi akolaja. Amache anai ale tesetai ne. So kimostani ko nelen moyani koteager cheboto Thomas. Kokimasi kole iyani korot age tugul amus kakele ngokikiyan. Amu sikobit koimutioni kora ko kibit biik alake kora akot chekibiik cheech chekitoi koberber lagok anan koberber kwonyik anan koberber ne nyalulat akele lasima iyan. Ko ngeiyan kotun konyolilso lagok, mi lagok chekitun keborye biik chekikiyoni patrinik anan ko pastaek kotun kole chito matunoni mara ngine kialalyo eunek amu kiayan kotun achut mat. Komi chemi komasi chuto kanyo koesio nguno komakoyani kiy matin koiba iman ko kikoesio amu kikochen. Tebutiet kiyoe ne simakiba kimasi amakiba kimasi amus ngot ko makichikil ko nyekiberberech kotun yaangwanit ile kakimatoyoni ko maetene Jehova chikilisiet nebo kechikil for evidence ne kabarunoik cheiboru kole ba iman ng'olyondoni. Maleche Jehova oyan kitungtungyote kiyan masus nemakingen kele ano. Amale Jehova ongelel matin kokaona imanda. Kale moyan to mir age tugul. Kala kolyochi korok akwek. Atyem. Kityemene kole tuguk ata nebo aeng netai onae logoekchik. Onae logoekchik. Kounoto kotomo kiyan anan kotomo ketuye kitile raret kenai kele ano kibetai anan katam kekere kele une evidence chebo logoekchik. Nebo aeng chichi nekakonu ng'olyondoni koyame kiyan anan acha une atebenyi tabia nenyinet kong'ete akoi koba iman ng'alekchik anan ba iman lembech kole ingomaoten maotiot amesulda tuguk chik kenai kele lembech ako ngotokakomaoten ako ing maonatoshek tugul konamegei kole ngonamgei maonatet ak kit age tugul nekamwa ak ne ak sirutik. Ngot ko manamegei ak sirutichu komami imanda. Kounoto kikonech kipsengwet ortinwek chekichikile. Makonech Jehova kiyan ketungtungyote kityo kiwan masus ako kikonech ortinwek chekimuchi kechikile asingekechikil kenai kele lumdaat kotononot komie kiyan amu kakile urwandet yekikilumchi. Kounoto ortinwek chekiboisie simean masus korot buch ako mengelel kora kokainyoru inai ile ngotononot ako iman kiy kokakonech tuguchotok asikobit kimuch keyai kunoto. Ikere nguno hawa
ko kiboishe sani sinoto kole setani to ara ko logoek je logoyandan inegen ni ka magimot kianini yai koitun wala kwetin kole bo kenyisiek 18 kongo 18 eng Marekani komuchi koboisheji serikali muchi kwa ami kikochi bundukit ak mashinishek cheechen nebo kwong'ut akotonon ndegeit nekotonon chorakitu kotab kait kaa komoche nyokotebi akoi saa 9 nebo koron ileche acha kot nyu keitu saa 4 wala isetani serikalit korok kokakekonin nuru makitebene saa 4 iweksei ak ikwerie ndegeit neo nebo kwong'ut iyoni serikalit iyai tuguk kot kekonin bundukit komeyoni kon ak kamet isir saa 4 nebo kemboi what do you mean ko yuto muno ibusetani sikole kalya ko lakini ingiker inyu inae ile mi amune sikolecho baba ak mama aweka bo iman bichotok akotinye concern ing muguleldanyu amu kisicho akoribo ingen ngoyondi nemi sang yu kimengechen ako kakoekitu kot koit yu ingen sobet ingen terrain ole wendi imuchi kekonin bounatet ak keyai tuguk tugul imi kityongon lakini tinye amune chichi sikobit amu iyotet nekisichen ak ngwonindo netinye kounoto akot akine iteiywech Jehova ak iyoni Jehova amu baiban kiyai kipsengwet ake ng'ung ako kiyaak tatyo kotinye sobonda nebo koikeny nekiyosyewo akongen ngoyondit nebo bunyot nemi sang yu ingot kingen kele tetutikab muguleldab Jehova komakwei sobon nebo koikeny kiyoni amu netai bo iman Jehova ak kiyoni bo iman kirwogutikchik ako kikokonech maunatoshekchik kosulda akoi rani ako tinye sobonda nebo koikeny ako eng sang yun komi setani nenyokotiemei magutikab bortong'ung kolal magutik sikobit itil nebo kwariat ako tujin chepng'esutik nyumbore simenyoru sobondab koikeny nekikiyosyen kounotok maetene Jehova kechekil kot kenai kele tononot ako rwandet nesobe koikeny ng'oliotab Jehova ak kit age tugul nekamwa inendet ingot kiyan kenyoru sobon nebo koikeny makileche oyan olobo kewat buch acha kikonech Jehova lumeiwek cheyomei ketekchi kayanenyu kounotok kayanet ko mabusnandit nekilen it is not a blind leap in the dark lakini it is founded on the principle of God that can be trusted. Kula kitabutab Isaiah 8:20 wala namgei ang ng'atutik at bornatet ngot ko mangalal ichek kosub ng'olionto nito komu mami lapkeiyet eng ichek. Kongoi mising amu kekur lapkeiyet kokenai ng'olionyi akot angot kekose ng'alechu king'olole keipchin iit ko chitugul ko iwe isyach ng'oliotab Jehova amu akot ngemite yu ko chitugul ko kosoman lesson ako Jehova nekong'ololchi chitugul eng chitugul ko yenyekeng'alal kekose tugetab Jehova kobun age tugul ko akot akinyendet ko isich nafasi ikochigei nafasi neilen sainyu nenong'ololi ak Jehova ak ikoek Jehova ing'ololchi asikokonin kimnotet akoyotun amu eng ng'omnotenyo nebo binadamu kemuchi kesoman kitabushek lakini asikenyoru oritit indet kokokonech tamirmiriet netilis sikoyotwech ara anyun kikesu kokameche akochi mwalimuinik kele tos ne kiya Jeiso kokonech sobondab koikeny kikokonech kinyokoborwech kinyokong'ololwech kiyai tuguk che sirotin asikobit kenai inendet akenyoru kiyan akiyan Jehova inendet nekiyok asikenyoru sobondab koikeny tos ne neikere ile nolen Kingeresa the best ways ketoret biik alak asikobit konai imanik kikenyoru akonyor kayanet tos ne nekako eng somanani kakenyoru tos ne netos kimwochi biik alak sikonai ngataune kimukoksei konyorgei Jehova eng kipsengwet akolye lilet akotuli ipkelo koman tugul akoloyani anan aja
lakini kilewen konyo nyekesich ku lakwet ne mining tatyo komeny kwenunyo akoborwech itondab kwandanyi tatyo kokure ko ichep kamet ak werit notupche kole nyo kebe kekeberberat ngaborwok togetab kwanda ak sobon nekimokwok nebo koikeny kimeto telunatosiek ak inyokolach sirainik kokometo ng'echeretab laitornatet nebo kwandanyi inendet nekiyai kipsengwetisiek kokinyokeuito kipchung'ai eng kimurtoiyot sikokongei Jehova nemamei walenagei koime nekita nenyu asikobit aib sobon nekinenyi Jehova inito neng'ololchin mugulelwekcho kole nyo iyana amu kyobe kokiking'alach kibanenek kwandeng'wong ineni oltungtung'yotin imenindo ak beekab kong ako makotinye amune sobeng'ung ako nyo amutyin kwanda sikobit inyoru sobon nebo koikeny ak inyoru amune nebo sobon ako betut yakayan amete mapipa chekicham aamen taon ak aweke gaa ak ipkilokwok ngoroikab tupchet ak werit nekichome kobit kalyet eng sobondanyu akot ngomi setani nekirkirobet ak kemboi amu kokile tomo amutin iwe gaa tebe ikeno kowe bochobun korek siawek kokote kokakwonin amu kaketupchong'nin ako kaketinye tilyandit kosasani kosasa kabisa kosasa ng'etik cheketupche ak chepkametisiek chekitupche kosasa ng'weny lakini angen ale mami anegei ako kikiyosyo bounatet nebo koikeny kechurochu bet ak kemboi ko atinye kalyet amu kianyoru sobondo nebo koikeny nekikiyosyewech ngowalak mugulelwekcho chebo kotugul ndanyoru miondo ndanyoru kewelutik ndanyoru kit age tugul atinye kakaikaet eng muguleldonyu amu kiakas tuget akingayat kosob sobondanyu akowalak atebenyu tugul kole ateptoi ak lagokchu ak osotionyu ak biikab kokwet ak kit age tugul nooe amu atinye kalyet nekikiyosyewon sobondo nemaibesugei. Amen. Tabutab Korindoek aeng nebo aeng ang'wan kaitini kosomok ak ang'wan kole angotukotin logoiwek chemiach kotukotin eng ichek chelustos eng ichek chekatu cheptoleletab ng'onyuni kabwatutik kwak chemoiyoni simailuchi ichek logoiwekab lapkeiyetab logoiwek chemiach chebo toronatetab Kristo ne inendet ko itondab Jehova. Kwanetkei ng'oliot agenge eng lesonini ager ale matuch kipsengwet anan maung'enech kiy king'wong'echkei kipsengwet eng oretab Jeiso eng ortinwek cheterotin chemamite chi nelen oye kiking'ana logoiwechu anan makikon eng oret nekiamuch akuyo kikikon kokuyo akot kokuyo manyarut neming'in koker akobo toronatet nebo kipsengwet eng notok kokona cherset agenge kanetishetab lesson nekikini alenjigei tos kebeberta naibei asikobit atach Jeiso eng oritab sobenyu ko neine tos achamde sobondanyu akochi Jeiso ak kamete tugul chebo urerietab asista tos ayan aserendan kila kitu ak akochigei Jeiso kabwatutikyuk ak nautikyuk asikobai akondoiwo akoi lapkeiyetab sobondo. Somenyu notok eng kainetab Jeiso eng kainetabkei nebo wikini. Kongoi. Ko kanetkei kameche kesoman kitabutab Joanna 8:30 ak 2 komwoe yoto kolen akonai imanda akotiachak imanda. Kakonai eng yotok kele imanda ko kit nebo kamanut mising, kit nebo barak mising. Imuch kenai imanda ako makipracticen imanda, imuch kiwech ng'alek. Ko kamwa bukuit eng yotok kole yekinai imanda kotiachech imanda mising. Yekiweny sirutik kotiachech imandab Jehova nenyo. Komwa kimwa Job ine kole angen ale sabe Jehova. Ne neingen inye eng muguleldang'ung. Kole Paulo angen inendet nekiayan. Kole Joanna
inae ile kikesarun yeiyan Jeiso. Ko nee nekiyan inye eng muguleldonyu? Nee nekiayan eng muguleldonyu? Nee imanda notinye? Noton nekachera mising eng lesson nekabo rani amu kamwa kole oret ak iman ak sobondo. Manyonjin chi kwanda mainganee. Ko agen eng yoto kele imanda ko kit nebo kamanut mising. Ko ngoberurok Jehova, ngoberuri Jehova, yekisyochi sirutik asikobit kenyoru imanda ak kenai kele nee nemakwai Jehova sikeityi sobondab koigeny. Ko akenai kele Jeiso kokonda metutab sobondo. Kongoi. Ngates akine ng'oliot nemwoe ng'oliot nekwakuye eng wikini ale sikobit kekimikitu ko ki kristianik anan ko koyonik ko kisub atebet nebo biik chetai chekikas logoiwek chemiach. Ngisoman eng kitabutab Boisionik 17 koitenyi ko 11 komwoe ng'oliot neuni kole kale kimiachen bichu kosir chebo Tesalonike amu kitai ng'oliot eng mugulelwek chechobotin ak kosyach kotugul sirutik sikobit konai kot ko iman tuguchu. Bichu ko biikab Berea. Kale kimiachen bichu mising kosir biik chekibo Tesalonike. Chekibo Tesalonike kitindoi chechwak akine amu kitindoi kayanenwa. Kangomwa kole kimiachen bichep Berea mising amu mugulelwek chekichobotin. Komi kebeberwek somoku chekwakuye eng kanetisiet kele kitoktoi ano ng'oliondonep Jehova, kinamdoi ano ng'oliondonep Jehova. Ng'oliot netai ko koyotokis ng'omnotosiekyok. Ngoyotokis ng'omnotosiekyok ko keborwech kele kichobotin kekas ng'oliotab Jehova. Imuchi ikas eng amdoindet anan isoman eng sirutik chetililen. Ngo ngiwe kanisa akikas anan komwaun chi anan ko isoman kotoretin amu keyat metit. Melen kityo amu kiayan ibekyi yotok ngoyatak meting'ung. Keyotokis metoekab biikab Berea. Ng'oliot nebo oeng, nyoru maket nebo muguleldo inai imanda. Ingobit muguleldo nebo melelda nekergei nebo biik akile oye ama melel eng ng'oliondonep Jehova. Ameche anai, ngokemeche inai akobo Sabato, itebegei ile Sabato ini kimwoe Jumamosi ko tos mwoe biikab 7 day ichegei anan tos miten sirutik iweny akicheng akiteb koyotoksei komito amritab Jehova. Ng'oliot nebo somok, kanetisiet age tugul nebo logoiwek chemiach ko kararan ako miach. Isoman kitabutab Taunet akoi kitabutab Ng'ang'utiet komie isoman. Tapkole chito age kiasoman kitabusiechu tugul akongen eng kabwatutikchuk ko kikokergei chichotok. Ingen mi biik chekikiyan, amdoik chekikiyan, ningimwochi chito age ilechi uye mamwoe imanda kotos parin chichot. Mi amdoik kabisa chekikoek pastaek anan ko prophet anan ko bishop nekikoyan biik kabisa ipkoek Mungu nenywa. Ingimwochi kolechinin mengwerer kiboitiotab Jehova. Melege ngwerer, lakini amu muguleldo nekikeyan bichotok keutye kayanet nekiyoni ng'oliotab Jehova. Kanetkei komie ale eng kanetisiet nebo kandemetut nebo sobondo mami chi nekonin sobondo, makonin pastor sobondo, makonin kaniset no iwendi sobondo, makonin chi angot biikuk angot sigikuk anan ko tilyandit nitindoi akanum ipkoek Jeiso inegei nekonin sobondo nebo koigeny. Ningeyan eng muguleldong'ung tugul Kristo Jeiso koite obeshe ak kaniset ak kristianik alak ak koyonik alak amu Jeiso nekitach. Ko ngokonech kimnotet nitok kele matiyan chi age tugul ku biikab Berea kale kit kosyachgei kabisa bichu kole tos mwoe Paulo, melen kiyan Paulo kityo ak Sila akole amu kakwamda ako kiboitinikab Jehova koba iman. Kiwek bichu ab kosyach akole tos ng'alechu kamwa bichu koban anan tos kiplembechonik. Kergei ak achek nguno chekineti eng YouTube
Meyani angen ale imuchi meyan ng'oliot age tugul, lakini isyach kabisa kou beekab perea ak itebegei iman ile tos kiayan amu kikibircho. Mi biik che kikoyan ak kikoyai kometo kanisa amu kiyan alake kebeber, kiyan kityongon amu konyo pastayat nyokotoret kokochi amitwogik, kokochi ngoroik, kole biik tu chito ni anyuni. Koyan kityo morondut nebo biik, lakini muguleldo mutai makokere ngoroik ako makokere amitwogik, kole biik ya biik cheu choto rani. Takonyo chito nguno nyokonyi biik sports club eng Eldoret. Kakolo amdoindet anyoisei. Nyakele biik kenyoise, lakini mutai kakemut Solomon biik chematindoi kelyek, kipkoratinik chemakere, kiptimatinik chemakostoi. Kobwa biik nyokotebi betusiek 3-4 kokeni maotiot konyachek. Kobek wikit manyoiso bichoto ak makisor. Koyai kunoto gaa kou yikinye. Ongeyan Jeiso nengetuye ak inendet rani keweksei gaa ketindoi sobet nebo koikeny amu inendet kotindoi sobondo ak kanyoiset. Kongoi. Kongoi mising amu kanetisiet nekakenyoru. Ko Jeiso nekiyan kale yani kinyo Jeiso koming'inetkei konyo nyokochut koek agenge eng achek asikobit koborwech atebet nebo Jehova ak koborwech atebet nebo Jehova ak atebet nebo shetani sikobit matkemusmus kotok imanda. Ako kiming'initkei kot koit nekikinyalil inendet akobo achek amu ki achek kikangibutye kolen ng'atutiet kang'et kityo kebeku wameet mamite kito age. Koek Jeiso chito nekale uronia kokoitogei asikome akobo ane. Ara anyun tupchosyekchok, ngotko Jeiso nekinyo koborwechkei kenai imanda, tos kang'et ne asikobit makinai inendet akokonech sobondo nekakinyo kokonech. Ongiyan engesyach ng'oliot eng betut asikobit konyitech kimnatet ketertere chewirenech shetani. Iman kimi ng'onyuni, kimyandosi, kimwoitoenech lembech, lakini kitertere ng'oliotab Jehova. Ako ndait ime kokale Jeiso atindoi kifunguet nyokoyote yeimite, yeng'ete kose ichiket, ng'ete koit Jeiso ing'ete akinyoru sobondab koikeny. Ko ngemetochi yutok kondoiwech tamirmiriet netilil ako kora ketesetai kokinechigei eng kitabutab Johana kenoe Jeiso. Kenyoru eng wikit nenyone kemeche kinetkei kolen kale a oret ak imanda ak sobondo. Ko sikenyoru kanetisiet kora eng kibagenge. Asome kesaa asikobit kondoiwech Kamuktaindet eng tuguk chekakinetkei asikobit konyitwech akokonech kamuket, katerteret akoi tun ketuiye eng betut eng notok ongesa. Kongoi Jehova amu inye nebo kimnatet ne notok. Kongoi amu king'ong'wechkei kobun chomyeng'ung iyogu Jeiso nyokome akobo achek. Ara Jehova kinyalil eng kiy age tugul. Ngwa ak makeng'ung eng tupchosyekchok tugul chekosei chekere eng YouTube ngoek icheket akot akichek koek kosik akoek icheket chekere ng'olion nekisir akikochi kimnatet sikobit kenyoru katerteret akenyoru imanda ak kayanet ne notok kinyorune Jeiso asikobit yeit Jeiso kenyoru sobondab koikeny. Ako nguno makinyoru keeku icheket chekakinyoru kapkirwoket akoek kakenyoru sobondab koikeny nguno. Akikochi alak akichek kemwochi alak amu nyonunetab Jeiso kochogu. Kongoi amu kaikonech kamuket eng betutab rani eng tupchosyekchok chebendi olebendi eng oret Jehova imut ichek eng oret nemie akoi tun betut nekakituye eng chomyeng'ung kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen.